Hello, what's up, Dol? Ani anasad ang taong laagan, Cavs TV. So, for today's video, ngadto mi sa Badian Malhiao sa Boardwalk.
sa Malhiao, Badian mga dol. Padong namin sa Boardwalk. So mutanaw ko sa Boardwalk kung sa kanindot. So naa na ko diri sa Boardwalk, Barangay Malhiao, Badian. May mga bisita diri dol nga ni ari. Presko kayong hangin. Makita sa dere dol ang kanang dihang dapita kanang bukira dol, makita kanang nakabadlis mo nay Badian Highland, mo nay gitawag og Badian Highland diha nga tumoy. So makita diha tumoy dol ang view dere sa ilawom. So nindot sad kayo. Plenty of mangroves and pagatpat. Kung magabi sa dere dol, dili sad kuyaw kay naamay mga suga. Feel nimo na ibitin pero nangutana pug ko sa taga dere dol, wala man sad sila nakita nga bitin. Wala pa sila kakita og bitin. Pero tanawa dol, creepy kayo kay kada kilid nga imong makita pagatpat, mangroves, asay opisina dere DNR mga dol dito dapit. Kung naay bisita mo ari, limpyo sad kay naay basura nga gibutang, so naa sila basurahan. Dili sad sila magpatakag labay. So makita sa dere dol ang Badian Island, mao na siya kanang islaha. So medyo gataligsik na dol. Ari sa tas unahan, and ako ipakita gamay. So dere untang dapita dol, sirado ilang gate. Kay naay gibutang dere dol, pakita na ko dol ha. So naay gibutang dere dol nga ginadili ang pagsulod ni ining dapita oras nga alas 5 sa hapon hangtod alas 6 sa buntag. Nya ginadili sad ang pagsulod ni ining dapita bisan unsa nga oras sa adlaw nga Sabado o Domingo. So dili ta pwede makasulod diha dol. So naon ta picturanan diha dapita ba, nindot ta kayo pero okay lang di man ta kasulod kay Domingo man ron. So okay ra. So naa diha ang ilang opisina sa DNR. So medyo gaulan dol, balik na ta.
sila'y outpost sa mga tanod o mga mubantay dere magabi eh. Salamat kayo dol. Naot nga nag-enjoy mo sa akong gipakita ninyo. So, peace out.